Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pesatnya perkembangan pasar digital dan pemanfaatan teknologi di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada sisi bisnis semata. Inovasi teknologi harus disandingkan dengan kemampuan membangun kepercayaan konsumen secara transparan. Saat ini format iklan berbasis video serta social commerce telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Meski demikian, kecepatan adopsi teknologi ini harus dibarengi dengan solusi atas masalah nyata yang dihadapi oleh manusia. CEO MMA Asia Pasifik Rohit Dadwal menegaskan, inovasi hanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi jika pelaku industri mampu menjembatani jarak antara kebutuhan pasar dengan kepercayaan konsumen. We need to make sure that we are able to identify a real problem. You work around innovation to identify, use technology to identify a real human need, problem that can help solve that problem. Innovation works towards solving a lot of those problems, and in order to do that, you really need to build the trust. And across Asia Pacific, what we are realizing is that technology is playing that fundamental role to help bridge that gap between need and trust. And if you are able to do that, you can engage with the consumers, you can engage with the solutions at a very faster pace. CEO MMA Asia Pasifik Rohit Dadwal menambahkan, tanpa adanya aspek kepercayaan, investasi teknologi berkecepatan tinggi dinilai akan sia-sia. Cian Jufri, Denny Joshua, Kompas TV, Jakarta. Jadi kami punya data governance body.